Cha tokwatya ni tumanye mavua la mendino mathangu maito ma omundi nine thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation masitama kwa nito wabiti wa mwania niambia na mavua la mendino wa thangu ya The Standard na mavua la manengeto wetu kana headline ya thangu ya The Standard ni Singapore Fantasy kana ni ndoto ya kwali Ulandi ya Kenya na kuwikia kiwango cha nthi ya Singapore vala enendi aingi methi twe maivuthi cia uneni wa president Ruto akwasekana no kwali Ulandi ya Kenya kuvikia kiwango kila cha nthi ya Singapore ila ni nthi la viendete vyo kwa kiwango kiulo enendi aingi methi twe maivuthi cia mevo atongoi kauta mavala manengeto wito idhangoni su ya The Standard tulika mavoni idhangoni ya keli ni mavuma konete music festivals kana madhao masindano mambathi ala maende ye kala mabigire kwango cha nationals wala inde maskulu megana manywa maingi mabikite madhao ni asu na inde kuona nyautweka wa maondo meki wathoka nyome wa makithio nangi kukulia serikali kana ku question leadership baadhi ya Kenya kuisila madhao na kuisila mbathi idhanguni yake leo isi ya The Standard mawoma konete ndi governor wa county ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti kuwetakana no kwitikila kana kunenania kutwa isekekalo kimwanya na ma MCA mambunge ya county ya Masaku wala mathanyani wakeli mana vitu kivise kutumika kwa kimanza cha kwa kilungu cha 50% cha budget ya mwaka wa 2026-2027 wala gavana kuwetakana indi athukumi kana mbunge ama vitu kithisi kondo ama wendimo ene ane kondo wa ndivisio ende ti kondo wa mwene nthi kana isu kana ilovie su kiwango chu kilungu chu chungamiite maundu ma uthukumi kana maundu ma ndivisio sioka na ti kondo wa mwene nthi wa nthi ya Kenya indi gavana yasikana kuselewa kuvitu kithia kwa budget yonthe ni kuuselesya uthukumi kula kwi mwene nthi ula wa Masaku ye yasikana ndo kwithwa ari kala nthi nukwita kikalo kimwanya na ma-MCA ni kana kumantha usungio wa kutua kukonia mathina la mamekombilite thanguni cia keli ni mavo makonete haipoa chairperson kana mwene kivila oletete kutwika mwene kivila wa muvia wa kukunikili wa uthukumi wa mavisa ma polisi wa haipoa kwithana lotilo ni president Ruto na kuvika zamani ya Senate maundoni wa CCM mthanyani wa iyo kuthungululwa na kukula makulu meke wathukonyo aiweza kana we ketha no kwetikilwa mwanya ni no kwikithia kana no deal kana ne waamina na extra judicial killing kana mauani ala metwa hii yasioni serikali police brutality kana mabisa ma polisi kutumia vinya mwingi kwikithia kana ne waamina na sieko isu na ingi kwikithia kana indi isesesyo ndesi ya polisi ni siekiwa CCTV kana camera kana kwikithia kana sindi cionthele sitwai yagua kana mathoko mimonthe matwai yagua iseseni cia polisi no moneke na ingi kwikithia kana mabisa ma polisi ala me duty ni mekiwa ingi na mo CCTV ni kana kila umwe akakua musalama wake kethi wani wakwatikana na ivitio ni mobala methanguni ya keli ya The Standard ithanguni ya katatu ya The Standard maboma konete ndi ngwatanio ya linda mwananchi valanyo wetekana indi bena mibango ya kudikilila ndamboka yoku ya Homa Bay la mabangite kutwa isia weekend meza kana indi mena maovu kana governor Gladys Wanga noneka lilendi kana notwa isia kikalo meeting na kunene nisia undu wa kublock linda mwananchi kulika account nisu ya Homa Bay kwivo kwikia kana kwiva gunse kuthi mahotelini ala atongo ya makethi wa maiko manika na kwambi sianda mboka yona ingi kwikia road blocks kana kupinga malelo meki vathukanyo kwikithia kana indi ni masia linda mwananchi kutwa sianda mboka ku Homa Bay indi atongo ya malinda mwananchi mekulia mobia wa UCC kwa kwisila kwa Inspector General Douglas Kanja kwikithia kana ni walikelela
na kwikia usese kana kumeki ya usese ndambukanio ifuma bane kutwaisia ku Omabay. Ithanguni ya kana ya The Standard ni maubo makonete undu President Ruto ukwikia roadblocks ndini wa savali yake ya kutoa ndi ya Kenya kubikia Singapore. Muthiyani wayo President Ruto nuwanikianena na ene yanaki bathukanyo na indi kunena ni cia Vision 2060 ile kuweka mbadala ya 2030 kana ile kuoselela wala Vision 2030 hivi kete wala Vision 2030 ile itakothela mwaka 2027 ile ambiwe ni President Mototia Mwai Kibaki na kati wa maundu ala President Ruto kuweta kunenga uito ni maundu ma agriculture, maundu ma kisomo, maundu ma uiti, maundu ma utumi wa utuika waki umudhika na ICT and technology. Nikatoa maundu ala President Ruto kuweta kana ni mautethi isa kutoa ndi ya Kenya na mbele na kubikia ndoto ya kana kubikia kiwango cha Singapore. Wala ndiye profesa wa kimanisho cha Duke University Iroyo Key okuweta kana ndi ndoto isuno yani na kulia Kenya meke uvuthi isya aiweta kana ndi kwa miaka miongoli mivitu ukwati wa NND kwa musiumo kwa kila mundu miaka miongoli mivitu ukwati wa mundu mwa wa silingi maneli miongo kenda na mwaka na 291 per person per day aiweta kana ukwati utu mbatite kubikia silingi manana miongo 5 na 5 kana 455 per day per person kwa kila musi aiweta kana ndi tubikia kubikia ndoto ya Singapore kwenda times 40 ukwati uendeka times 40 kila kikwatikana va ndi ya Kenya ni mauvola methanguni ya kana ya The Standard. Mauvola methanguni ya katano ya The Standard no mauvola makonete ndi President William Ruto wanyani wayo kutetea indi uneni wake wa kuweta kana indi no kwithiwa aita no kwithiwa itongo isa kikalo kimwanya kana national dialogue la yuko ni atongo on the ila kwena moke vamwe kunena nisi ayulu wakotoa ndi ya Kenya na mbe President Ruto aitetea muthanyani wayo yese kana indi kikalo kika na unena nya uyu konya usakuaniwa mwaka tuendete na indi metha mestik kunena nisi agenda sia kutoa ndi ya Kenya na mbe kana undu wa kukilanja ukwati wa ndi ya Kenya undu wa kwalia Kenya na indi si yu konya unyuvani wa ndi ya Kenya ona vanini ni wala methanguni ya katano ya The Standard anguna thawatu na ya monzani mavo makonete utandithia na ndi thanguni ya nyanyane mavo makonete ngaliko ya uli ya tongo imanga liko uli kwetikelana indi kusolve differences yo kana kuweta kana maibu anangwa wandani kana mekwithwa maibu kana ngwa na kutoa isa kikalo kimwanya kila kina konete ndi motogo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua Martha Karua na chama chake cha PLP valaindi nake Kalonzo Musyoka una representiwe ni munini wake ula ni Mohamed Ali mbunge wa Nyali na vala mekalile ndi na kuweta kana indi nime mayitikela kubwana kana mayitikela kuonia ndi kana vena mwana kwa wibona kana nime uthio nenania na kumina maundu alama mekumbilite maiweta kana atongo yama ngaliko lime atakana the alternative government may present one presidential candidate kana the alternative government shall present to the people of Kenya one presidential candidate kana indi ngaliko liko myo motongo omweweka loko lucha kivendela chao president 2027 ni kwitha aingangana na President Ruto mwaka nusu wake uteti atongo ya indi ne matawise Gachagua kweka kubinyi yakana kweka kuona lange tate atongo na metikela na kuweta kana indi atongo yonthe ngaliko ni oli makatiti wa the same kana makatiti wa kwitha mena ukumu uwe nene ni mavola methanguni ya nyanya ya The Standard thanguni ya kenda ya The Standard mavola makonete ndi mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka muthenya wayo etina wakubika hikaloni cha tandithia mama yani palaindi Kalonzo ukulilie mvi ya Sudan kubetanga Mungu ulama kunite na kubeta kana kubatanthia Kenya
kutoa kana ku export mayani ndisu kulende utandithia ono kana mabetange mungusu na kwitikilia atandithia mathi ya Kenya kutoa mayani ku nthi ya Sudan kana kwikethia kana utandithia ni waende ya na kwaila na indi kuithwa na unyanya mwisho kati wa nthi ya Kenya na nthi ya Sudan kusila utandithia usu wa mayani ndi bebeto kana indi kia thani kikwitikilwa kiende ya kwikia vinya Kalonzo kana kiende ya ku strengthen ties kana ngwatanio ya Kalonzo na ndiesu ya Sudan ni mabwa alame thangoni ya kenda ya The Standard thangoni ya 11 ni mabwa indi makonetie utandithia twikilanilia mabwa alame thangoni ya The Daily Nation twikilanilia mabwa ni alame thangoni ya The Daily Nation mabwa alame ngete wito thangoni isu ya The Daily Nation ni mabwa makonetie indi President Ruto kuboya undu President Mututia Mwai Kibaki watongoesie kuboya undu system ila watumia gutongocia niyo indi President Ruto kuoneka amietie ingi thini wa utongoi wake wala indi President Mwai Kibaki Mututia Mwai Kibaki mwambise Vision 2030 wala ingi na ke President Ruto kuoneka ambise Vision 2060 ni mabwa lama ngeto wito ethangoni no ya The Daily Nation mabwa ngi ngeto wito ethangoni no ni mabwa makoneti atongoi kuma chamani cha UDA alama ende na uthama kuma chamani cha UDA na kulika chamani cha DCP kilande cha Rigathi Gachagua ni atongoi aingi nevo gavana indi wa Murang'a Irungu Kang'ata gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi gavana wa Nyandarua Moses Badilisha kati wa atongoi aingi alama tire chama cha UDA na muno maka vinane katolekele karatuetelo sakwani munene wa 2027 ni kukwende ya ukusi wa kukila nili ya kukingi kwa atongo yeitha kuma serikali ni kulika ulika na kuma ulika kulika serikali ni mabo alama nigeto wito thangoni su ya The Daily Nation mabo wangi manigeto wito thangoni su ni mabo makoneti enda kitali omwe kuitha aikonanio na kuwa moka wake kumutonya nkina kiku takuitha indi from lifesaver to murder suspect kana kuma kutangia mathayo ma ene nthi masibitali ni kubikia kuosa kana kumia thayo wa umwe wa mwene nthi mupalama ngite wito ithangoni cia The Daily Nation tulika mauvoni ithangoni ya Kelly ya The Daily Nation mawo makoneti kisomo balaindi masukulu miongo 3 na eli makubundisha maundu ma walimu me bathuku kethi wa mbunge ni kuvitukithia kethi wa National Assembly ni kuvitukithia kutwikithia mwiya wa kusovya kimanisho kimwe cha kusomithia maundu ma walimu kila kiketa wa Kenya Teachers Training College chonde kwa mwe alimu onthe makeneka kusomia kimanisho njuna kethiwa mutila talazu no vitukithia na kutweka mwiya masukulu miongo 3 na eli limekwithwa maibingwa na kutungianiwa na kutweka kimanisho kimwe kila kikwithwa kisomithia maundu ma walimu ithangoni su ya The Daily Nation mabo indi makonetie maundu ma kisomo wala indi masukulu mbewa ngili umwe na ngili 11 na maana ile more than 11,200 schools vande ya Kenya mathina aungamika na maina ma head teacher kana ma deputy head teacher ala mevo makireta ukwatia myanya nesu balainde TSC kueta kana asuma kwati te myanya nesu ya ali wanene mayaisa kwewa na kana on them ataite billion ile katono ile 2.2 billion nisio itaitwa ndi alama kwati itata ali wanene ndini wa maskulu ngili 11 na maana ile vande ya Kenya kwena na TSC ni kana ende Kenya vina maskulu ma serikali ngili 303 manana 306 public schools ilani siombe sia school maskulu ma serikali sibo sia secondary na primary palainde sia primary ni skulu ngili 303 maana nyanya 323,831 primary schools ilane sia public na ilane sia public secondary ni maskulu ngili kenda kana vande ya Kenya na skulu ngili kenda mala 35 sia secondary na inde ya sia kana inde kati wa maskulu asu 23,000 sia primary ngili monza sia sio ngili monza mana 3 na miongo ile sivina
alimu anene alama ebo makete okwate kana 7,000 schools vande ya Kenya sidina alimu anene na alama ebo makete okwate ya mwanyosu bala kaunti ya Kitui niyo tongoete kwi maskulu alama tena alimu anene lainde skulu ngili umwe manata tu miongo moza na dhanda kwa ya kaunti ya Kitui sina ma-ed teacher alama ebo makete okwate ya balainde kwenda na TSC ne kana ilobino 2.2 billion ile ete kwewa alama kwa ati myanya nesu ne kwa ati na mubia wake nando kwitha utaesa kwa approve ilobie su kana kwa approve payment kwa alimu asume asikenda kana kethi wende mubia wake nando no kwa approve alimu asume kwithwa maikwata ndevi sio ni wala methangu ni akeli ya the Daily Nation ithanguni ya kanato ribobe maubu wala makonetie ndakitali omwe ulokuwetwa kwithano waie muka wake wa kanda kamwe ka miaka 3 kwithana mutonya ingie kubikia kikucha yake wala niwende kusiwa na kwiko kundi kilikumanya niki onatwa isikocho na kuteka indi muvumi asekana aili manethi itwe na ngusanisyo kwa ivinda ya sana mana thamia ngombe mwe ku ya Kiambu ya 2 bedroom na ne mithenya 13 na indi kisanga kiiche kikakana Dr. Nyambane abikia kumya thayo wa muka wake mwende Nyambane weta kwitha indi anatwa asia kumitandao ni amekumukanira kiumuthi kwitha nabundi asia enenthundu wa kwiseseya mona mundu ukenda kumutonya kabyo kana undu wa kwiseseya wona uyenda utonywa na kabyo ni mundu na atumia kabyo kuna bundi asia undu wa kwiseseya kutonya muka wake kubikia kotiwa ni rayo ende usiwa kiseni cha polisi cha Kiambu bala ndi muthenya ni wayo ni ebikitwe kotini wa Kiambu loko bala kwende ya usiewa na kwiko kundikili kumanya ende niki unatwa isi kiko tu cha kuamuka wake ndio bola methangu ni akaratu ya the Daily Nation ithanguni ya kana ya the Daily Nation ni moboma konete ni President Ruto kuboya undu President Murutia Kibaki wethitwe aitwa isa utongo wake na kuvithwa Vision 2030 ila inatumika ni ile inaokiutumika ni President Ruto Kenyatta na President Ruto yaoneka inde kumialule kana kuvithwa ingi kana kulonji Vision 2060 na Vision 2030 terminate na uthela indi be utakana indi maundu ala mekitwe nthini wa Vision 2030 mayabiki ya kuyanewa memo then indi tuona indi President Ruto aivithwa Vision 2060 loko etakana indi kila ndoto yake ni kuona Kenya vina maskulu masio kuona ina masibitali masio kuona uimi wendege nesa na kuona maotwe kama kiumunthi maitumika kwa ndola nthi ya Kenya na mawala methanguni akana maka kila nyingine thanguni ya katano ya the Daily Nation thanguni ya thathatu ni mwanza ni movo maki utandithia indi pala indi ithangoni ya nyanya movo makonete how Uhuru Ruto diluted the Vision 2030 blueprint kana undo President uthiomoya wia Uhuru Kenyatta na President Ruto mana atwekisie Vision 2030 meweta kwitha mana atwekisie Vision 2030 kwa kulea bothe ya milati ivata vadhi ya Kenya na kutoa Kenya nthini wa ngova pameta kanindi Vision 2030 ya ndengete uita muno company cia usiovya wasinu kana manufacturing company kwitha indi i produce 15% yokwati wa nthi ya Kenya balakwe 18 wa President Kibaki kuthio moya wea na nangi kweselela ukwati wa manufacturing kana manufacturing companies kwitha contributed 7.1% sio kaba ndo 15% ila Kibaki wendekethete ni kati wa mondola mewetwa President uthio moya Uhuru Kenyatta na Ruto kwitha matweketie mewetwa kwitha matweketie wandu makisomo matweketie wandu mawiti kwa kulea kubothea undu violate mavala methanguni ya nyanya ya the Daily Nation thanguni akenda ya 10 na 11 na mauvo makonete utandithia na indi thanguni ya 10 kumana na mauvo makonete atongo ikuma kuu yake imane kana Mount Kenya lama ende na kutia chama cha UDA na kukwatiania na kila chari kathi gashagwa cha DCP alaingi atongo imekwe thokanyala mina kutabia ni evo governor wa county
ya Murang'a Irungu Kang'ata, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, gavana wa Nyandarua Moses Badilisha, mbunge wa Gatundu South Gabriel Kagombe na ndongo ya Moitoko ya Lamu Muthoni Marubu wawetakwitha ni momete chamani cha UDA na kulikana na kila cha Gachagua cha DCP. Gabriel Kagombe asaka na itambe yake ya kuma chamani cha UDA netina wa treat lama inayoko ya Naivasha broad based be na treat ko Naivasha balame unaenda ni sia maondo kauta yulua na kwiki strategies ila makatomi ya 2027 sia kwiti vila sasa kwa kanyoni Kagombe asia kana anonyo undu wako machana undu wako senya Simba Arati ulani wa ODM ayasia mo ta ODM menda mwanyo la wekali lweni ni munini wa president Kithure Kindiki na nawe tiu metho ni mesa ni menene na ende we ona kana future ya no make mani na utongo wa president Ruto yende na kula kana yende na kuonza iweta kana churi cyo kitumie aikilanilia na kuweta kana no kwithi waitwa isenda mbuka kiloni mbunge chake kutavya anoma Mount Kenya yuluwa UDA and Dr. Ruto lies in the mountain. Saka naindi utongwe wa UDA na ula utongwe wani Dr. Ruto withieto na ubungu mwingi kula kwi atongwe kala kwi NND makuu ya Mount Kenya no kwithwa ndi aiweta na kukunia maleve ndi ngwatanio isu chama cha DCP kila ubikie ulika cha Rigathi Gachagua atulikana bombene Gachagua nawe tetekana indi nimekwikia tough quick ya tough restriction kwa alama kwithwa mayuma UDA kulika DCP ni kwithwa mai manyaka na maketete kutumwa ni kwithwa chini unaonekete bu aiweta kana serikali ikatuma andu kuma bu serikali na kulika uleni kana makethwe matomo kumethukisya mipango ya ngaleko yoletha nguni 14 maboma konete ndi thukumi ma uiti kwitha maende na mukomo wona kulika tea on there balaindi nzama ya magavana kwenda athukumi kuciokethia wiane na mama iweta kana maiciokethia wiane nginya lawi wano wo ukianiwa kana CBA yo ikianiwa na misala yo mainengwa na kuongelangwa mauti yo katiwa maundu wangi lama kulite balama kwenda interns mande kwe mawia mako tua measika na mama nisio kawiane nginya ilang makianiwa mavata mo alama mini ya kusaini kana kuikia agreement then wa CBA ndi thanguni 15 maboma konete IG Douglas Kanja ka Inspector General wa Polisi Douglas Kanja kuweta kana ndi kila ofisa wa polisi akakuwa msalaba wake weka na kana makomanda ma polisi alama ndini wa ICS maika betangana na siko ketho we mundu ngi ukatiwa ni thayo exercise cha polisi uyo kaka vinane ka kwithitwa na ikumbingi cia NND methitwa maitiwa ni thayo mabingiwe selini kana ma ICS ni cia polisi kwitha matito ni thayo wala inde Kanja kuweta kana kila polisi akakuwa msalaba wake weka na kana komanda ma polisi meke betangana na isanga isu na kana maketho no mo onga mi maisese isu maketho maetho matatonda kumya utalo kana maetho matatonda kumya ukose wako yana kana kunenga na report kana resort cia kuyania kukone kwisu maketho maibetangwa myanyani yo ni mobala methangoni ya 15 ya The Daily Nation ikithia ine kwa atia mathango asume eli uose movo asu kwa withianu nondo nyana kita kunengelelia ovayo yolo undi boto bikamuthia wakunikilitwa mathango meitoma omonde twithie mwe kwa imwe ngitha kilongono cha salucha na Motongo FM na ndi tina tukumana theni one nenya wito wa omonde nyenetwa Betty wa Mwania.